ko chiche delegates no akoto akonwa no e de na kyerɛ sɛ obetumi ayɛ adwuma no bibia nkyerɛ e de na kyerɛ sɛ ofori krom fo kra wo pɛ no bibia nkyerɛ wa wo sika a obetumi atua ma delegates no wo ne de wo ba enye saa na me subin fo hwehwɛ ma nanti subin eno madi nkomo no madi sawoso hu sɛ omu hia obi a wo akoma pa obi a wo tema obi ofiri subin no wa tena subin ayɛ subin adwuma na onim ha wo subin no wo aniswade hu bi o de be solve problems no saa no mu hia enye obi obeto akonwa no enti me hu sɛ me di me ho for side no ma saa fi no bi be for me to sɛ me gina nkyɛn na me ye de subin for pɛ eto subin the duopoly of the MPP NDC is corrupt in Ghana and is corrupt say omano NDC sem MPP sem bibia ye Ghana bia NDC MPP ena twe omano ko akiri aye one step forward two steps back akonwa mienu esi Ghana ha ete so no MPP tibako so NDC tibako so ba ko tena so mfie nwotwe a mfie nwotwe ndia no akotena we so na ba ko so betena ha okotena de obonkum so na oka de otini fa no ho asem na wanye say obetena so na ho so do the same thing o mienu nyina I scratch my back I scratch your back we need an independent voice that will speak for Ghana ebe kasama Ghana for ebe protect the interest of Ghana and the interest of the people in the state eno na JB Danquah mi gina homa eno ntin mate me ho agina nche se me kɔ kontonkre me kwa ma me man Ghana me kwa ma man subin me pese subin for enya ekwan se edu say to aba na nkwa a choice between MPP candidate and ebia NDC na subin for so your margin say NDC de bi mo to aba man da no mu ni choice bia na for so mo to aba ma MPP ni na ense say onko mo to aba man no me di omu nim say me believe in that same principles me ni subin for we share the same values ade a hia ye no minim omu nim say minim enti me so bi gina bia on be hu say we dia ye die mu onim ye yesu enim no afi so no enye obi na agi misika na odi ma be gina ho me ana ma ba subin for ho direct na say mu susu me mo hwe me mo so me hwe mo ne madin sa wo so mo ne mesan ana mo hu se dem tie se me sefata se me di mo nim se mo ampia na mo to aba ma me mama mo hu se me oni so ade hunu mo hye se bebra me de bra abebo ma subin ensisa pa aba na mo to aba ma me a be hu se bibi papa bi e wo subin na yanko di sa system yachi eno so bebo ama ya kasa kire party ne se mo sesa mo akwan pese de mo ye no enkoyie eno ti na ye na doso different constituencies across the country no o se party no esiesie ne fie samre we mu de hia ne se enipa be jai sa kasa na e kan se me de ye de party we na atwa me funuma ana party we mojam ye fa party ntwa ni pa funuma party ni mo pa mojam ye ko join party se party no e won hyehyɛ pa e wo principles bi o mu diswa yenim se eye ne beboa enti ye ko join party na party no e de ekɔ ba bi ehia se ekuduru de se ko join party na party ni nyɛ sa de ne ma they don't meet your aspirations won koso ento aba ma party no enka se me de ye de twam fruma ene me nyina ba bia ne nka se oman enkoyie ye mrante nya adwuma nye ye ho kyere yen ye ntimi ntua ya yareka ye ntimi ntua school fees ye wo na auto aba yi wo modi oman no so no won asesa said you to aba oman no ensesa da afi 2024 JB Danquah e mawo ekwan se sesa hosan no ne to aba mu obi a onim no enye obi a beton na mawo obi a wonim no na wosusu na hwe wakere na hwe sumi fo nyina nim se de ohumida se kra no watese maba ne fie da watese mani abrewa bi woni fie abedi nkuta ho aboa no kakra watese maba hwe okunafo bi woni fie aye na doye watese obi eye adwuma won temo ho a ono adi ni dwa me JB Danquah me fan club ya ma no besia kakra wodi adwuma nsi hu ni ho ye de boa no watese obi no wote ba bia na o yare woni yare owo mujam yare ye ban doctors ne nurses ko tena ase ehwe mu mujam ene o mani so e mo free e mo maduro e de sa mo yare ya anye musika efi se me wote mama subin watese me JB Danquah me fa cars akese ba mienu e fa subin ha nyina e prapra gotam titi gotam do dom montini mu se me subin ye subin da makoma so adentia subin ye wo me subin ye tete me no ka se mabusanfo nyina te subin ade e be sai wo subin bia e sai ma me ade e be koso subin bia e koma me subin e haw e ye me dadwene me koda na e subin koda na enti me wo dom subin eni ti na ma ye hyehyɛ I say somebody ba masubin asesa Debbie, I've listened to you for almost more than 10 minutes. My question for now is
JB Danquah Jai MPP or an Oko independent. I was Subin.